Okay, with that said though, DNA, what do you think about the Malet? Why can't these guys see that Malet ሃይማኖት ሰዎች like ብዙ ሰዎች ሃይማኖት ተቋማቶች የሚሉት እውነት ፍለጋ spirituality ፍለጋ ነውና more like ሃይማኖት ማለት ኦርጋናይዜሽኑን አያጋልጠውም as a fraud that it is አንደኛ ይኸውልሽ በጣም ትሬት የሚሆኑት ይኸውልሽ ማኒ አለ ኦኬ ፓወር አለ ከዛ ጀርባ ማለት ነው ኦኬ ሶ ብዙ ጊዜ ሴት ማኒ ላይ ኢንቻርጅ እንድትሆን አይፈለግም even ቤት ውስጥ ማለት ነው like really I mean especially from the tradition that we came in like it's very threatening for a man so ያንን ፓወር አሳልፎ መስጠት አይፈልግም so he does everything he can to make sure that he's in power I mean look at አሁን ለምሳሌ you know anti-contraceptive አሁን like የመውለድ መቆጣጠሪያ ምናምን የሚባለው ለምን ለሴት ብቻ ለወንድ መሆን ይችላል እኮ ሳይንስ አለ it could be done but those are the things that you technically ሴቶችን ተጨቁነው እንዲቀመጡበት የሚያስደርግ ነገር ማለት ነው እና it's been always a power struggle no always it's been always a power struggle throughout the world so it's all about control it's all about you know being in charge and stuff so ሴት ከተሰጣት እንትኑ ቻንሱና እንትኑ ከተሰጣት opportunity ከተሰጣት ወንድም ፍሊፕ እንደምታረግ ይታወቃል ስለዚህ ወንድ has to do whatever he can to make sure that he is in charge and he is in power that's just the reality of it nobody is going to deny that ሴት is smarter than a man